The Federation of Khasi Jaintia and Garo People (Fkjgp), led by its president Dandi Khongsit, met with the Additional Director of Health Services at the Civil Hospital on the 14th of January 2025 to address public grievances over the lack of medical equipment at the hospital. The Fkjgp called on the government to address these deficiencies and ensure that the civil hospital fulfills its responsibility to provide adequate health care to all citizens. Speaking to the media, Fkjgp President Dandi Khongsit revealed that the Federation sought clarification from the medical superintendent of the hospital, Dr. A. Khajana, regarding complaints from patients about non-functional medical facilities. He stated that the hospital authorities informed the government about the 6-year non-functioning MRI machine, but no action has been taken, causing immense hardship to patients, particularly those from economical weaker sections. The Federation also raised concerns about the absence of psychological testing services due to staff transfers, with replacements yet to be arranged. This has further burdened patients who need to travel to other hospitals for essential tests. Khongsit highlighted that while the hospital has complaint boxes, the administration's shortage of staff hampers timely resolution of grievances. He emphasized that healthcare is a fundamental right, urging the state government to prioritize improving medical facilities and services, especially for underprivileged families. Jingwan jungi kung seng FKGP seng ni hanya possible stall kalau hadiin ba ni nak kena seng ya ya macam jujur nak bubun balang di auto personal ba kita antus semua sih seng ba tapi kita kejina pakai yang kaji consumer hang ni pokok civil hospital Shillong nak kena seng tum ke penting buat ini sisa kita lagi binoelam lawan di pendu ya di medical dan lagi di medical director di civil hospital dengan yo pendu ini dan ya tu ini kita kijing snow kaba di kawayo kita snow ini beseng binoelam di tempat maupun balang de ini lain pendu ini banyak yo jingshai ini bagi jingshai ini kepeningkong hi kalau ba kepeningkong hi ketika MRI ini ke MRI testing machine nadu arasa hatra balok non operational de nak kali ba la personal am sarkar nak kalian jangka ketika civil hospital insya Allah ini yang baru ada hatra untuk sarkar de hadu antaru ya kan machine pala banwanra dan hospital ini de ketika ke jini apa kau pada proses ini kentam doan nak kalongin kaba duna mah tempat ada yok kon kalau dah kum gini mesin hang ni kok nombak Shillong nanti kita semua kok hospital kamdan dengan community sama kumno pak sekitar nak kendong miskin di district de habaru kalau mana kalian di student kali kalian student tak percaya ini ba beli ya ketika psychology test kamdan ini dia kalian jadi yang padam dan lain nak kata para transfer ni kali pathologist semua sako kena jasa hospital adu mentah ke sarkar tempat kon rak replacement lagi we par meneman hospital jadi ni boleh ke tes ke kamram apa ki padnak jangi ki kulu sibun jangi ada kawan man sumar ni ada kembio antas si ke tes hari ni boka civil hospital di kumjuru ilai crunch hang mo yang bakidon sibun complaint box beli ni hawan mengi pat ban so ini jingi padnak nak kalian sekalian yang dia nak kata ba duna pula kaki nongfrey shortage of staff umlak tangan lek men collect ni kaki daradan kaki complain letters atau complain box tu umlak sim nama ba shortage staff kita di gini kepa ni nak kalian jong ka seng New York school yang saya jong i anas dan sakawai lu habadi bakal ka dialysis wah kalau ba hot machine kidan long mesin kita ni ban banle ya tes nam ta katung kijing dan ki technician ready nak kata bojuna ke space mesin kila ban san hindu tuli dari long operational tak ala tuli nama ba space bojuna tam dia tak kata apa ni nak kalian kasang ni ko pol ni tempa kijing sodiau ba nomor ba ka jing sumar nam ta ka kya kadai ka hop yang mana no jangan dikejalah ke sini di ngangit scam ba ka
kau kaya kadi kaba smart tu kaba malah kilong yang dan pada kesenam tinggi kita kam tengok pak kontribusi besar kali kan akman sakayot yang saka kau kaya sa ningkong ningsap bahasa page yang kita bentah hadir nomor ba kani kata sya sama tahu ni long yang guna ya kaya kon din takadaw kapag ngihi na kalian kaseng ni hak kan kubos kasaka pas ngobha lagi di jingduta kapag ngihi na kalian kaseng ngilam hangni po kanong ba Shillong ani po civil hospital bagi jingduta ke buon pelat nam ta kinong pang kijang i bagi nyo ta kijang sumar ka hok sumar kijang ki kawa na kalian kasaka ka di sumkhia but ngihi na kalian kaseng hiru Iwan akan ke port pemerintah bagian ini yang ada di Sumar, hanya port Nongba Shillong atau civil hospital. Ladang ini kita dan ini port hospital. Kaya kebangun community budget di district PSC dan CC, hati di district kita lagi. Chief Organizing Secretary of the Fkjgp, Krau Kupar Nongsian, expressed concern over the reliance on expensive external diagnostic services which severely affects rural patients. He stressed upon the need for the hospital to urgently repair the MRI machine and ensure the availability of essential staff and equipment. Kemudian berlayu room support di general ward jong kami ke civil hospital bat mulai kenduk kat tu kat nengok di patient bat mulai yo berkili-kili maka ya ki patient unjuk di bayi sen ki baap itu nompang buat ilalap bat kilaong ini ba badan kisam sistem ha ba bayi dai bat kendawai ki hab ban hit na shabar bat kham tamru ba kham so sistem ki nomor gede gede nong kendong bat iduna ki bisa ha ba ki hab ban de ya kita sepat syaki bagi hospital te nakliang jongi suthu ba se kene civil hospital ade ban simkhia ban penbiang kinong trai se ban tho sa sarkar ban penbiang ya kita ki badai ban de kita bat kumju ki machine ba kumla tong mene ke machine je MRI na du arjar kha pra kham trikam te se kene kamera 4 jong ki na ni additional director bin tho pak sa sarkar bat bin pensong sa sarkar ban yo kini machine bat kunju ya kini ki banla ban le kini kitas bakham kin sup kini kinong ki ba wan sumar ki ba khamna nong kedong ban sumar kini ke hospital ka jong ka jela jong